बे समाव 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो दोलोनि फोसावदिं मेला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोलिगासिनो दं। बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव सानै बिजाथि बिस्वजित दैमारी आरो प्रमद बर'नि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं आरो इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर'नि दैदेननायाव गामि गामि गिदिंना फोसावदिं मेल खुंनायाबो सोलिगासिनो दं। बे फोसावदिं मेल खुंनायनि गेजेरावनो बियाबनि मोनसे जायगायाव बाहागो लायो बिथां प्रमद बर'आ। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर'आ माखासे बाथ्राफोर बुंथिदों दि बिजेपि दोलोनि बिजाथिया असमिया गामसाखौ फासनि देवलंजों रुजुनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा। आरो दानिया बिथां इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर'आ मा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादो। তেনেকা ক'বলৈ নাপায় আৰু যদি তেখেতসকলৰ দলত এইবিলাক এলাও আছে মইতো নাজানো, কিন্তু আমিতো সন্মান কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। এতিয়া দাদা এজনে ইয়াত গুৰুজনাৰ কবিতা লিখি মোক গামচা দিছে, এইটোতো ফাঁচি হ'ব নোৱাৰে, শিৱজৰী হ'ব নোৱাৰে, এইটো আশীৰ্বাদ হয়। এইটো আজিৰ দিনটোত মোৰ সবচে ডাঙৰ আশীৰ্বাদ এই গামচাখন। গুৰুজনাৰ কবিতা লিখি মোৰ ডিঙিত দিয়া ইয়াতকৈ আৰু শ্ৰদ্ধা মই সন্মান ক'ত পাম মই। আজি যিজন গুৰুজনাই অসমীয়া সমাজখন বৰ অসমখন আজি গুৰুজনাৰ আজি আদৰ্শৰে চবে গুৰুজনাৰ আজি যিটো মন্ত্ৰৰে তেখেতৰ যিটো বাণীৰে সমাজখন বান্ধিব বিচাৰিছে, ইয়াৰে মোক গামচা দিছে। চ' গতিকে গামচাখন লৈ পেলাই যদি ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত কিবা শিৱজুৰি টিপজুৰি কয়, ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক একো নাই।